Urigiro bakunidrito na kaita kyanko atani kindeto chieto ndi mbere ye yara twekirite rito kindeto yi. Amamba primary kodara ekurita murito mbere Mount Kenya yonde. Aritoa achiari na kinyari mo kenera mpumiche KCP ndeni ya chukuru mwanya mwanya. Mutundu kwa kolera kwa ramire gembe akari wakirwa patieri bawe koderu. Akari na atongere metongo kukadhanga bana kawere hano ntupote dio robarwe milioni 18. Moneto madhidi oroberu arini Maureen komina ngeto Phineas. Imana tudia tukiwata na iramwan. Kamudia na utika ule nyumendeto. Wena kinyaka lono ndeto chero daidato ikamberia da icho chiongwa nkeno na kuirua okuingego kujerinde ne achukuru ya mwamba nyuma ya bokurita kana katudatu ndeni ya gizio kia Mount Kenya kulingana na mwarimu munene wa chukuru enwe kamoi na uwete ya mwamba na idirete ni ndege kurukia tuana ende mwendeka gitaka midari ya kinyankurukina alabona ni itiki keno kio nyuma ya mpumi. Nkeru na nkemi na ndwimo sio kumya mwathani murungu ishire thete shukuru ne thirikari ya mwamba rungurwa mwarimu munene yo Silas Kithenji nteresia kachiwe gembe South na boy nyuma ya Lindel mwende kwa ta maximum yani ya 27 na kuetwareo bathatu rutere rura Mount Kenya wamona bangi kathumba baraba wete maximum yani na nkulugi kumakiri shukuru ye ya ntheburu turali na 92 baraba mbete kuwitha kerio na kiriana 92 tuli na baraba ina 400 max ana mwanja na ana 88 above 300 max ana 88 above 300 max kubani nyaba ina 390 baba inge kithomba baba ina 350 na ana 62 350 and above. Tindele tungeria bangi baria kinyao bawete max siauru shukuru neje. I scored a 427 and I thank God for it. It's the main reason that I'm here and I thank him and appreciate him for the marks that he has given me. And also my teachers have contributed well to this part and I want to thank them because they have been with me since I came to this school and my journey being a candidate up to now. And they are the main reason I have scored a 427 in this exam. Also my great supporters are my family. I want to thank them and the head teacher of this school, Mr. Silas Kithenji Kamui, is the great supporter of this school too. I'd like to thank everyone who supported me in this journey of being a candidate. Don't say thank you. Na ntoshukuru ni andhiu na ashari bamaba ku kainya ko ikanunu mwarimu wamona kamiti bawe buraba kuromba thirikari kana kinya antu bawe ndibobo yani ukumilati ati na utethia muno ana baoba kulukite undi kenda bayeta shukuru cia secondary ni untu buruithi na kuondiria ngwatano ye utongore bwanzo kembe the shukuru ne boshomitie buru kwirie gembe na muno shukuru eje irio thinera twetha twena national school ni at least national school embeze ile uru in terms of fees na manto maingi so challenge ye mwana baba bainge baasya fees so ni kuria thirikari kukurukira the presidential bursary scheme itegere ana baya ba muno para batena mapato John Paul mheshimiwa ubisi yake CDF ngotika CDF yachokwa financial institutions banki la sietu siko I am appealing to them nenya ntokiombe ba wendi boboya baraba kaombo baraba patetheria na baraba tiomba kuita secondary ira beti no ntoba challenges cia mbecha kwenda call upon anto baraba onde they have made it in life na bakulugirite njara ni cukuru kana kithomo ke cukuru manto era maingi tukubwa arimu bakenda printing materials computers services you inko appeal ke bono ntoba baingi na atanocia na arocia we can come in tukathithia ntukira kita wa giving back to community to an arrangement to a group through mwarimu na board of governors to support the school way
tuwira surira tuwita ki national picture na tukona kinya batu itochoka nturene na tuokeria na betu kanywa kamuthia imbethera ndimo watingu wa Mheshimiwa John Paul igoro muchemanione na appreciate na chokeria cukuru na aciari bayo nkatho stakeholders na administration nonto bwa kuritangu enjea na okiririe tore Igembe South na bunge buruba kuromba thirikari kuolelia na inya muno ni iracibira biatiro kuo kaita ka mucunku na birio atibune na burukiriana bau banini almost 5 classes bila bisaindira ni bia asbestos na asbestos ni siri kana ni carcinogenic kana ni cancer causing agents. So kinyana baraba thomera kora na aritwale moitu ibajua bwa muno nontu ketha ugerwa irasi bila ni bibi watanithagia cancer kana mabati yara nontu the rate of cancer prevalence in the area is very high. I think it is number 1 in Meru County mante ya cancer. So irasi bila itokuria thirikari tafadhali ni tutethwe biombe kuthalua asbestos ira kana maturubare te yathikwa kuraya na tumbe wagirwa irasi binge bibieru is the next kuru we ora purigire kwiro ukolele ontu irasi bila nya twana ituru maimbiro orokwo cukuru ikenda yithira ni kwendo irasi 10 na tutikumea ontura toba kuluka bantu bangi bakambire kurayana so ituku expect ni itie sana actually get that corona ngodi school tukithia tu over 20 ni student bena 400 because kwiro bathoma mwanka 6 lakini thaimbo na matarwa mwarimu uyu munene kamuikiria ciari muno bararia wirigiro bunene burukiria na bokerio neki indi bwatwika kumeoro ne matario ya baba inge muno kana wirigiro bwana baba inge muno babwithia nkurukie bora babwithitie kinya from other schools kinya from this school lakini ambende kwira muciari mwana matira arawatiri ico ciawe ana bonda batomba kwa the maximum yana. That is why out of ana million na ngirima na ire ndene Kenya nana 9,000 yakiba ina 400 marks and above. So marks ira mwana arawatire kuna another stage kana another step ya secondary school. Na ndio secondary school probably hata na rambo mazingira ya mbo chenjia na akaomba kuruka boboya. Itone thinya mwana wina marks 180 aita form 4 akawatambi. So when you validation na raita ana bondi ba into secondary school para to mbo secondary school ba technical institutions paritana manto yangu echenjera lekeni yoba kaomba kuitetea maisha yo nkiripotera Weru TV mbeta wa Kelvin Kimathi Aritori mona kinyachiari bachikora Friends Academy Meru ibona nitegi keno kyonyuma yakona mpuminja kirione kirani ndikira rokerwe oro na obachikora King nyoba ugete guchiritaniriya na kwenda mathomo ikyo gitumite wakumpa kodara amona chikora St Francis ya Mitungu irakinyayo na netie ochindi bonene Ntukwe mwenyuma mpamitia KCPA gutumirwa aritwa chiari na kinyari mukuma machukuru mwanya ndeni andegura Kenya nibaumirite na kona ni agekeno kyo barabo yanetie na mpumi Nantuko yeru aritwa arimo na kinyachi ari bachukuru ya Friends Academy nibomirete na kona ni gekeno kyo kira kyumanete na umbani bo mwanya kerione kya mwaka yo ni araba kiaria bonde bona nete kwerwa ko kumania na mpumi ire batirete boyori ninkeru na wiru Jasmine Maria in Friends Academy. I was able to score a mark of 419 and I really thank God. My name is Manuel Ratumo from Friends Academy. I managed to attain a mark of 415 out of the possible 500 marks. My name is Sasha Wajiru Mwangi from Friends Academy. I was able to attain a mark of 422 marks out of the possible 500. It's Gabriela Njeri Kamau. I'm from Friends Academy and I managed to attain 408 out of the possible 500 marks. Wana gushokeria ngai nkatho ntuba results ino cia class 8 Friends Academy limaruthite wega na ne efforts cia ciana na arimo ona aciari na ninkuria ndemo ciari aciari bau bange bare cukuru inu ya Friends ba support ciana ciao Inyo kinyabo batete nyuma arabona netie wirubo okulukira kinyandwimbo Kamwena
aciari ni bacokeretie arimu nkatho nonto bo kwirutaniria kiria nabo no tira nindi bakwithira baikuruka bo kadha. Nishukuru walimu wakiongozwa na mwalimu mkuu wa hii shule kwa yale yote wamekuwa wakifanyia watoto wetu. Wamejitolea sana na hiyo imechangia sana kwa hizi alama ambazo mnaona siku ya leo. Kia mbere igucokeria arimu ngatho ni ubagwatirite twana twetu tugatuika twa gukuruka na twa kuthithia bwega tukimenyaga ati kwina a lot of competition within. Mimi ndiye mwalimu naibu wa mwalimu mkuu hapa shule ya MCK Kainginyo Boarding, na ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru walimu wetu, mwalimu mkuu pamoja na wazazi na wanafunzi kwa juhudi ambazo wameziweza kuzitia na kuwezesha shule yetu kufanya vyema na kufikia mahali ambapo tumefikia. Ni jambo ambalo ni la kufurahia kuona kwamba shule yetu imefika upeo wa juu hasa katika kaunti yetu ya hapa Meru. Aritona bo ni bacoketie nkatho ni kuwatwa mbaru na kuonania kumba na kerione kia KCP. Na washukuru nyote kwa sababu ya kutusaidia walimu, advising us and guiding us in various areas. Hata wazazi wametusaidia kwa kila njia. Sitasahau kuwashukuru walimu kwa kazi njema ambayo wamenisaidia. Kama si wao singe manage kufikisha hii marks nimefikisha. They have guided me, they have advised me in many ways and they have helped me so much. Mtere kwa mitungo chukuru ya St. Francis Eru no yabo. Ni Lydia Mukaminjage, mwalimu mkuu kutoka shule ya St. Francis of Assisi. Tuko na furaha siku ya leo kwa sababu ya matokeo yetu. Tuliweza kuwa na wanafunzi 45 ambao waliketia mtihani wa kitaifa. Kwa hao wanafunzi tumepata 4 ambao wamefikisha alama 400 na hao wengine wote 40 wameweza kupata alama 300. Kwa hivyo tunamtukuira Mwathani bwega sana nontu bwa gutunenkera ana bakurukite bathithia kigerio bwega jore ba tona bena magana jana na class kionde kiomba kugwata magana 3 gwitia nkaigo ibwega sana kire aciari betu igucia jana kwa gutunenkera ana. Phineas Imana Ndeto Cheweru. Chukuru mwanya cia mara ichithirite nindi chikiutha kikero kia KCPE kira kiatumirwe woro ni Minister wa Kithomo Ezekiel Machogu arimorito na aciari batiti nyuma kiri gukenera mpumi arabonanitie kwirwa ko ikeno bia gukenera mpumi cia kigerio gia KCPE kira kiraumire muthenya wegoro irathungira ntugo ya chieri kiri gicigo mbunge kia Mara. Chukuru mwanya ikiumagira na ikeno nonto bwa mpumi ino. Irio chukuru chia primary chia gutinda atabura chukuri ya primary ya Gitare na Chogoria complex gitangachaga kwithirwa ciongerete. Ara chukuru tia Chogoria complex yongerete kuma maxi magana 290 mwanka maxi magana 327. Ana betu bararekarire kigerio gia KCPE the year 2022 ni bara performile wega muno na turuga ni wega na wega muno gitumi ni barongerere alama 10 keire bajia last year. The mini school of the school is 327.9. We have moved from 291.3, so we have improved with 36 plus, and we want to thank God for that. Kiri kwenja chukuru ya primary ya Mugona Wandia mitheru ikionekanaga yongerete bunene uma maxi magana 250 na chiere mwanka maxi magana 330. Arawa nio chukuru ya Chogoria Boys Boarding kuonekana yongerete kuma maxi magana 344 mwanka maxi magana 350 gaturumo 6. Mugona ni baluthite wega nonto last year bari na miniske ya 252 daino bena 303. Eno ningwetikia ni kuringana na ngwataniro ya arimu ajiari na community
na nä tå kuona bå rä a må gona ithite nä thiite wega nontu improvement ä u nä nene. Wanafunzi wetu wameweza kupata alama 350.6 ambalo ni ongezeko la alama 5.88 kutokana na ule mtihani mwingine ambao waliofanya ambao walipata alama 344.62. Kwa hivyo hongera kwa wanafunzi wa Chogoria Boys. Naona mwanafunzi wetu ambaye ni Collins Muthomi Njiro, kuna uwezekano ndiye mwanafunzi ama kijana bora katika kaunti ya Tharaka Nithi. Kigerio ni gikutiga na nkinya cukuru mwanya ikionaga ciongerete na nkinya kurutha bwega. Ara cukuru ya St. Anselmo Murure wane kuonekana yongerete na kugwata maxi 327 nio cukuru ya Ntomo Boarding kuongera maxi na kwithirere na maxi 334. Improvement nene sana ya maxi 29 nituongerete na maxi 29 tukompete na kigerio kia mwaka muthiru. Koguo nitukwigua twina gikeno muno nontu bwa kwithwa ona no twitulindite kiganga zone tukegua tukenete sana nontu bwa maxi u gwatite 410 marks 48 marks 45 42 na 400 ni ciana inya igwatite 400 na mama kwena over 350 and above kwena over 50 learners na minisco mena 322. Kwa ntu gucokeria ngai nkatho ntu bwa kutuonekanira mwaka uyu mamwe ma mpumi ira tumbite kwithirwa tukigwata kuma kiri cukuru mwanya cia gicigo mbunge kia Mara. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara. Mbitagwa Mateni Mugambi. Joy Murugi James Raymond mbere chuka urawari na Max Madayana 19 ugete kiroto kya kini utonya chukuru ya Les Girls na reo ugete nyumene adenda muno kutweka muchori wa nyumba kana kitakenda edira nende ichukira kyotorone Joy Raymond mbere chuka gamba ngombe ugete ochiritaniriya na kwidira na mubango nikimwekera kimutethete kirio nikiu Muchie kwa Bajoe Murugi James ntere chiandagani chuka uranwe muritwa ura atongerete chukuru ya ari ya kemamo ya Chogoria ari na max 419 kujuritwe igikeno kinene ya ukongwera mpumino. The time was short, there was a lot of pressure for work, but everyone in the environment was very supportive. Kambuge ni tukenete nuntwa performance yawe nikaini tukali very determined na hard work. Ndiye second born in this family na kwa masomo yake amekuwa mwangalifu sana. Anatia bidii, anaamka mapema na ukimpea instructions anafuata. Ukimwangiza afanye kitu anafuata. Na hilo limekuwa likitufurahisha sana. Kiroto kia Joy ikuthomera chukuru ya secondary ya Kenya High na nyumani gutwika muchori wa miako kana architect. Mostly my parents, my friends and my teachers also. Their work really motivated me to ensure that I make them proud. Natukwenda gucokeria nkatho cukuru iria rathomagira ya Chogoria Girls Boarding nontu and academic ni mamuthomithitie na very good morals. We are looking forward to see a better future. Hatuna lingine la kusema ila kumpeana kwa Mungu tu amuongoze na amwezeshe hata hapo pengine apite na kuwe na maisha bora. Gikeno no atagiki kiri arimo amwe na arugamiri ba chukuru ya Precious Bonanza ntere cherukindo chuka bagikungwira gutongoria kiri chukuru cha ichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya matokeo mazuri, kwa sababu tuko na misko ya 353 na ambayo tusha confirm vizuri kwamba ndio sisi number 1 in Meru South sub county.
Arungamiri na kiama kananende kiarungamiri na kiama bachukuru kiombe ibethirite bakiara kiamantu yege pumiche KCP yaranende pauriti thirikari tiere ni kwanania anabaka itabarakara bakwithira baibeta ndeni ya chukuru cha secondary brabo gwetene ndeni ontubukethira boibatethira kia kendo tira ibakwananwa. Kagita kale arutwo bathiĩte na mbere gũkũngũĩra mpumi ja kĩgeranio kĩa mwaka ũjũ ja KCPE imwe ja cukuru iria cionekanĩte kuonania mpumi mbega nĩ iria ja Anto Kiumbe kũringana mũikarĩri gĩtĩ kĩrĩ cukuru ino kaunti ya Kiambu Samuel Kinuthia. Cukuru ja Anto Kiumbe kaunti ino na ile Nairobi nĩ cionete mpumi mbega aitha nĩ orĩtie thirikari gũtigĩra gũtĩna wendanĩro Kagita gaũtarana barĩa bagatonya cukuru ja secondary irathi ja form 1 nyingi. Shule watoto wengi wenye alama 400 wametoka katika shule za kibinafsi, na ombi letu kwa serikali ni kwamba kwa sababu wamefanya vyema, tukifika upande wa selection ya kwenda secondary schools, tuomba kwamba selection ikuwe fair, tuangalie performance ya kila mwanafunzi. Migambo ene aine gwatitwe mbaru ni ajiari bana balaba lekitie skuru na balaba ulite thirikari tigire utina wendaniro ne thingatire mpumi jana baba. As a parent, and my appeal to the government is to have fair selection for placement of Form 1 pupils next year. Ninaomba serikali ikaweza kuwachagulia shule kulingana na vile mtoto amefanya, wasikuwe na mapendeleo, ili huyo mtoto pia akaona amejitahidi na amepata kufanya vyema. Kwa hivyo wakituchagulia kulingana na vile mtoto amefanya, tutashukuru zaidi. Migambo ene ajiari muna Samuel Kinuthia ni ongeletwo rito ni utongere munene bwa cukuru ja Anto Kiumbe. Solomon Munene ni munini wa mwikarĩri gĩtĩ kĩrĩ kĩama gĩkĩ. Tungetaka na tungeomba serikali next wakuwe fair katika form 1 intake and selection, na intake ikuwe merited. Mtoto apatiwe shule kulingana na alama yake zake, kwa sababu hakuna mtoto wa umma na mtoto wa kibinafsi. Watoto wote ni watoto wa Kenya. Let us not punish hard work, but we want hard work. Kagita kautongere bobo bwa cukuru ino ja Anto Kiumbe nĩ borite thirikari kuthamiria arutwo ba cukuru ja Mwingi kĩrĩ cukuru ja Anto Kiumbe nĩ kwithirwo bena ũkĩri ati cukuru ino ja Mwingi itibanganĩte gwĩtithia na mbere mathomo ma junior secondary. Private schools wengi tuko tayari, tulitembelewa. The former CS Magoha alitilia mkazo sana na akaambia private schools zile ambazo zilikuwa tayari wa form wings za junior secondary school, lakini our fear is kwamba public schools haziko tayari. Naomba kwamba serikali kama inaweza consider watoto wengine waweke kwenye shule za kibinafsi na wapewe capitation, hiyo itakuwa ya maana zaidi. Kuwatuma watoto wa grade 7 katika junior secondary schools na hiyo capitation vile Barakweli amesema, because hiyo inavutia pia wazazi ambao labda hawezi kulipa school fees yote. Amwe gũkumana mpumi ja kĩgeranio kĩa KCPE arutwo baingi nĩ belithĩte wĩrĩgĩrĩro bwabo kuthi na mbere kĩrĩ cukuru ja igũrũ kenda kuendelea mathomo mao ma secondary. My name is William Dambiri. I have scored for 12 marks in KCPE. I would like to join Mangu High School and continue working hard there so that in future I'll be able to pursue mechanical engineering. My name is Emmanuel Kiarie. I was a student here at Precious Cornerstone Academy. I would like to thank God for the success He has given me in my national exam. I would wish to go to Alliance Boys High School and to continue working hard so that in future I may be a software engineer. Thank you. Kuma mji munene Nairobi, Beta Anthony Rangi wa Kathenya. Nende atunokia nini ende tochogerete nyumeka itakati kurayatu itanambira ande tochietu.
mambura jathi gonko na mwaka jo mwero jago kinya na Meru Community Interest Group MCIG runguru atongore bakinoti marete JR mukuru wa kiama bagwatanite na Wero TV na Wero FM itugo kuromba utethi bwaku tukinyira ntubara bethere tubarumirini mpara na thine kwaga utethi bobo no bwethero bole bya kurea nguo mauku na gintu kionthe garora thigonke yaku na njira ya kweza na utethi bo kiri barebe no batu bobo we Meru Town no kinyo utethi bwaku supermarket chionthe cia Mathai sae na ingi timao ni kwa Mwenda Vision Stage Kisima ni kwa Ken Ndukene Mawa ni Ndukene ya Jackmart Electronics Mafuko Industries Meru Dairy Mathai Supermarket Sayen Supermarket na ntubaba ingi ni bashiumirete kenda gutetheria gukinyanirio ntobobo kiribara yapa kwenda gukinyotethi bokuraja kana kumenya manto nkuru kiringa thimu namba 0733818215 mubango jojo ijogwa timbaru ni obishi ya County Commissioner wa Meru na atongerie bangi ndejere gwa kunde kithunura mbikira nguo ndeja ndina mpara wa ndumye bekurea atigatuni agaikunenkanĩria. Hello my friend. Hello Mdosi. Nyumba umesha mpesa? Nafanya shopping kwa muda wote tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu yangu? Hii ni nyumba yako bwana. This is a surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umedownload ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie Mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jackmart Electronics. Ndio mimi I salute. Urain tobia otora bia kubia tumira nyumbana kinyebia tumira nguene. TV, ufa, ombieta, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender, guitar na intobinge beyond bia electronics kumaki Jackmart Electronics. Likani toenda se kinyangasi, baiskeli na kinyametha ira setoa coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jackmart Electronics mzee. Torima wa Kasiongo, Oreshe Kinain, opposite Bread Fashions. Jackmart Electronics utebio wenda biura. Millers Cooperative Limited, watengenezaji na wauzaji wa unga kama vile Afya Plus na unga wajibu. Tunachukua fursa hii kukushukuru wewe mteja mpendwa kwa ushirikiano mwema mwaka mzima wa 2022. Afya Millers, tunakutakia Christmas njema na mwaka mpya wa fanaka. Katika msimu huu wa Krismasi, ugali si unga tu, bali ni unga wa Afya Plus. Afya yetu, utajiri wetu. Kuringia sio bwana ndosi atera ya nakadem kenankanya anko nembeye ikubari imwe kuroke ora bwana okuika dem lakini mungarire angari tukumenye ikomo murira ngu ngari sa family ku mwekro twana tumwale na tumboi kumandukene enguo ire yenda cia into original Bread Fashions Tuenda sinto kumatake itale China nande inge inyinge irasithitha cia nguo. Tuenda cia blouse, irato and bag meka themina na nguo cionthe cia ladies. Uariengu etekia munto inguo. Munto inguo. Turimo wa Kashiongo opposite Shekina in Spyro M-Pesa na Jackmart Electronics. Bread Fashions ngueto ni wakisha mwekoro na tuana bakongara. It's game on. Kids now have more time for all their besties. Does this mean Bumblebee is coming to live with us? This Christmas
Christmas, we're gifting you more cool channels to watch. St. Kids, Jim Jam, Da Vinci Kids, Baby TVs, CBBS, Toonami, Nickelodeon, and more. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for 15 days to access fun shows and movies on amazing channels. To put the happy in the holidays. Celebrate the season with all your faves. Recharge today and get upgraded. Feliz Navidad, hijos. This is the best Christmas ever. Star Times. Enjoy digital life. Nyuma kuchindwa kwa Azimio la Umoja ithurano ni pia rais kithurano kithiru imwe cha nchamba cha Meru ni timpione ya siasa na kaunti ya Meru ni nja kwa pamonende wa nchamba hii. Uriwari Minister Urimi Peter Munya ni umwe wa nchamba ire timpione na mukiro mitheka na kulikithia untubona kumurikabu na ndene. Laingo ya boraba baingi bathi ati bawe bendeto mwita rwendo rwa gisiasa rwa Peter Gatira umunya rwambiririe mwaka 2002 arathurirwe mubunge otigania istie na miaka 33 na nyuma ya utumikira kariba tigania isti kwa miaka 10 thirikari tia matura tie kwambirirwa Munya naromberete kio gavana na kwa gavana mbere o kaunti Meru mwaka 2013 mwanka 2017 irikano Seneti mwaka 2013 Munya bariki amene kimwe na kiraitu murungi uraromba etekia seneta na Kinyawe achinda na Munya gavana kaunti Meru na thurero emukaririete okanjwe magavana mwaka 2015 na 2016 na kiwathani bwawe kaunti Meru Munya nalika na wa muno na waki no ruribo mathoko barabara amwe na mirandi engi kithumba. Mwaka 2017 Munya nachokere kienine kuruirete kiawe ringi na regitari bakandana na senator Kaita kaukira itu murungi urachokerete kurombete kikio gavana na kaitene kao nyanya bwabwa ge siasa ibware bwe unkuma mbiribiri na baiwe tandebene kiraitu na kindire Munya na koyokiete ke ontubwatumire Munya reta koti kubingo chindi bwa kiraitu okasaka senei Munya na atumirerie kungana na kambe na sere tongeretu Raila Odinga. I want to give reasons why I have decided to join NASA. Ndurungurwa mathaya makai Munya na erowirane bwa kwewa ngwe thirikari ne Jubilee na kumania na rwaria ru aebelelia kiraitu magamba na nyumene thirikari ya Jubilee kubwa aritangwe ya waziri kendo angi mwanya ireo EAC Iwanda na nyumene rwangine roremi rurakathero ibaba ingi areo munene wa rais Kaita Uhuru Kenyatta nontuba kureta mogaruru kukithomba na kwagirithia urimi mwaka umwe na nuthu wa mwanake uyu neguo kahua ne gacokia bia alemia amacani ne magia fertilizer neguo alemia iria mena minimum guarantee ale 35 maralewo 45 na nonto bori tingwe bwawe baba inge ibeterete Laingo akaunti Meru achokerete ne kio gavana inditie na mure torire mawa emuchi Munya Kinyawe na baere werigiro Kaita kwa Kaita na rau anachokerete kurombe teke nindanwe enekeringe nenture mwithrai chokyo yu onombe yete tu ndiri onjirene agini kwenda kuona kithanka thanwa nkathanwa ndikwenda kuya kithanti thanwa ni sasa wakati hiyo ikifika si tutarudi saa hii ni likizo koti ya uwe design nkarisa koti ya uwa tutiri sign nkarombe tindare oranga bana kuromba tiri sign ite amwe na bontu kotie weta migambo ya ile ugetha kuom akawona kwenda tweta kuromba kura nwe kanti uri antu ameru rutha
twaranirie naanda umutethia antu na inya nongete kiai kia gavana wa Meru kana kionora kengi kinene kia Kenya kinyakio kuna ubaya keke ya kuona kengi kinene kia Kenya kia kuwatela Meru na kaunti rengi tisa wasawa na ntukwira baba ingi beterete irabati kubuta ngwe waziri kenda unkumaru ironerwa eteke laingona aritere habari nkurani na kuwa medho yawe ya siasa netia thirikari nene. I will not be running for Governor Meru. I will play a role at the national level. I will build the party PNU. Ontobo ibwaringire baba inge baadhi atibawe. Ainda regirete muno ya etine kangabana lakini kwe muchamano na wandari araua kailo na mwalechi onde ni kwania ngambe ile kiana kyo tumba ko myanere ko daura ende naronerera bwiri ko daura nari ke national government munya itwa moterete aromba eteke kangabana nyembe tuinze twa mwete mbaru iworo ria aralugire twathwana kia akethira ku ndropo kuthira ku ya manto ya kwenda ate kubangania atwetetere tuone na nirali pingo kubwa kiri antu bamiru muno supporters bara Pedro bakienda kubabaida pita munya na tutererete munya tutererete 100% no tutara mweterete na mwere jundo tum tutamweterete ja street ye to abo tora mama imunya ende ora tuterere no re aronere na iturenda guita ke ngangiro jene tutiguo tuguru tuburu no tu Kemeru e karinya inya tukathikire no ange ome tekemero ro kimunya okuigwa kou atorikite etumikia munya kurumira siasa cia thirikari nene kiare kwa eliete kia munini o rais runguru ngataniro ya Azimio la Umoja itongeretu Raila Odinga. Na nimesikia mkisema mimi naweza hiyo. Si nitaweza? Ninaweza. Na kumerau rwariro alukire kaunti Meru na kwa utemunya kute Azimio kuma kire atongeria tunaye tunametea mate tunamuona hata ukitaka sahi tunaweza kuambia sukua munya turaugire na kauri emwe turienda waziri munya anenkerwa deputy president kenda kaomba gutoteria kiteria bururi wengu wa Kenya handi tuliaindiwa na Uhuru Muigai Kenyatta eti ya kwamba munya usiresign tunaenda kupatia wewe pale juu namba ngapi namba 2 ndio tunangoja sisi wa Meru bila munya hakuna serikali karo ira munyo muno onegiti kiu kia namba 2 na wiguru na itukuromba kinya bangi batu support nontu utira Meru wa Kinya ntoliko au turenandi bila munya hakuna hiyo Azimio tunasema bila munya hakuna kitu hakuna mali wanaenda kama sio hivyo lazima watueleze eti ya kwamba ni nini na nini na nini lazima tukae chini tuelewane we munya yake ya kwethira nya tethira ai running mate itobati kwirwo etikia were ikego ke secure na kinyari ngikura tweja kwa running mate pita munya kwa tuka ta running mate Raila Odinga ne do itarishete utekura gaita Meru kyo cha kura cha Meru ikura no ticha kedo nakyo na kira kyomba kwethwa kiryo kaija Meru aterio ngaburu yondo tike twa kedo nakyo kuliungira Meru atwika munya ate nenkero gete keu ambwere o magote karika tugateka njirenge na tugateka njirenge twinde kwatwika bugetura nkimenye gitwero tugetura ende nteto cia munya burikania cio mapema rontu naja Meru mantu jarathukire tiara turari percentage cienu achitete ikena magabo are kia munya mantu jau ja kuthira kaunti Meru atafadhali Raila no ri mantu jau ja support ende ukuringana na bamwe batali ba mathabu ya gisiasa egitene riu namba sikia wate na chuche ukinyira jaba kama karua aina century on the dere munya no Meru akiri kura kia munya kia Meru ni 700,000 iliomba kuona uri onge mathakarwa aina 3.4 million iliomba kuona ndere otega ndejira Kalonzo no ina 2.2 m iliomba gwite kamba baikiria Raila nare now problem ile tu nayo gutwa running mate no manka utedia gukapcha gite na withirwa wina numbers niwa mpita wetu katira munya kwa atina numbers kia kuomba mwetithia kana mutonyithia kiri ikurine kira kiri na ntuko yongwera yeteri baba ingi mutongerio ngwataniro ya Azimio Raila Odinga na atumirerie Martha Karua ya munini owe announce that I have picked as my running mate and cabinet secretary for justice
and Constitutional Affairs, the Honorable Martha Wangari Karua. Na kuringa na mukarire ywa Laing'o mantu atathangomi muno kirwe amwe nabo munyana erwe wirane bwa kanyokara watilite karwangiro urimi Peter Munya as Cabinet Secretary for Agriculture and Chairman of the Kenya Productive Sector. Na iritaniria na inya yonthe kuringira azimio la umoja ndebe Meru na Kenya yonthe na nyume siasa indito akenya nabo ibagitirega mbosa la rais wao Ndayitari William Ruto umurengo ya Kenya Kwanza. I Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the president. Ntumirie Chebukati etayo kirwe na otho imurengo yo azimio onto bwatumire bareta kotine Supreme pinga mpumi tia kithurano na nyume kuthikirega mbarino koye koti elikethio sindi bwa Rais Ruto na nyume ne anywa muma. Declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. Na thirikari ya Kenya Kwanza kirugwa omo barabara mbaye tikio gavana kaunti Meru Franklin Mithika Linturi ayokia kanya ka waziri wa urimi Karaka Wateli Munya na koyokio biti kuma kiriwe kumerau atena itikia gavana kana waziri kana munini o rais Munya na akirire buru ya mwana nti wa siasene mwanka tariki 24 mweri yue 10 mathikone ya nkwowe rira etikiriri ibachindirwe tutachindirwe tuchindi bubuwe muno batwi twachindirwe na kinya kotirane buru ya watuchindwa na turuma nyo turuma tori ndu tharombe rumi tu no baitwira tuchindwa aki watu ita hot water ngane hot water ani hot water kana ne hot mbia temege te ani hot water kana ne hot yani inmo kama njaji ne chungu kikiumu hot water hot air embibira bingi baua opeki Sorry ne ambare tore are opeki kana campaign yetu yare opeki amwe nabo au anakuibanga rengi uchokera siasa tia kaunti Meru mwaka twitite kaitene ka utongeria bwa gavana nende kawira Mwangaza Boromeri mathina Kithumba ikuthima mantu sawa utengo gweturu kairua sawa atu twetaite twetaite mwanga yoyo mweru yoyo yete makomuru yo ya mantu amwe nabo Munya natie banelete buruna ndwai akiote kiara kiawe gikuo ayo tete nkaririte kya muhingi ko unte ke mantu ne yo yae ya siasa u ya ndwerero MCA nae na gavana wo ende woni ngai kiro ke mantu yauni untu kubo kweta weto kidogo angai Munya anga nini hapana utio kitekonekana kura iringo 2027 ilo sheria ibo sheria ekuwa ko waita kuwa anga Munya na kwendete anga nini kura icheringirwe eteke arike therinta wa mere kana ndaro wa mere na mwankira thai Laing'o netete na mbere wikonota no kunda mpio ege siasa. Antonia Wero TV mbeta wa mukiri wa Mithika. Shukuru kadhomba ntere chima wana igembe centro ichidiri tinende ikidara achiri nebia KCPE na umandike tondeto Marion Karugi nediri tia kilunga na kiana chana utegera branende chikuru ichidiri tikibuda kiana tutumira ronoro
mpumi cia kirio kia KCP no cietete na mbere okungwirwa ntuku ya yere na ara mwiro yo embe skuru mwanya mwanya ibwethete boya kirioneke mwarimu Makena Solomon wa skuru cia Hill Springs Teresa Maua na tongerete mambura yo kungwira kuruka kwa rito skuru neje na ara murito wa mbere iwatirite Max Manayana ya 18 mpumi Kenerini aciari arimu na ritwa batu tu na kurugo kuinge mono muthenya na aru tukira mwathana jugyo kumyo bunde. So me has been a very good boy. Imwana withirite are a role model kira na bange. Imwana withirite akirwa kaigwa imwana withere kira sine the right time na tutethira tucumburanite na mwana. Number 1 wetu uraombete kuwata Max 418 irari mtakaemba geru kabisa ya thikirite arimo assignment arari number 1 gekobwethia discipline nyua kila kitu kabisa alikuwa mzuri na itocokera Murungu ngatho no ntunguembea no mwanka eri wanted itokora Murungu boya kyo kumwe bonde no nto bonde bathitikeruke na tokera Murungu boya no nto akamwa na skuru embea ankiwa ngwiretu pio ankaivo ocogeri Murungu ngatho kamya githei oni ntekinya unkinyite ndogilukira Murungu ndombere okinya mambura yani yetete na mbere okungwira skuru ne yakengwe MCK Academy na ara murito wa mbere na Max 396 Minisco ere 347.6 ikionekana wite bonene ikiringanithwa na mwaka muthiru arawete Max 393 tutinwa ontobungo boko lo msimu wa December ibaiki tunabeta kuimagarua gucokeria kinya ari munkatho no ntwa kuritaniria na kinya aciari kwithira bawatene bonde na kinya na gwetha bena discipline yeuru sana tukoroketia na beto class 8 yeto ne rare mini 347.26 wora bomba kuibwa itociometie muno kuma 306 mwanga 347 tombeta morin kanana secret yako ya kuomba kuata 390 ni anduak na renge ni omba ni ba Murungu renge ni support kuma kiarimo na asiari renge itorari na ngwataniro na classmate ratorari ta manto yonde tweyamo Immaculate Makena Mechogo daskwete 365 korara changamoto isi atukumbete kire turaria skuru kaita kanunu tukainga tutathoma tuthiria semester lakini ontobo arimu baturaria abo baturitana boya encokerie Murungu ngatho na ontobo akiwagira twete na MCK Academy wayele encokerie aciari ngatho na ontobo itolea waya thatu arimu na ontobo itolea pio skuru tukubo twire tu pio na riu thirikari ni kurua kurikana skuru cia nto ciumbe kire uteithio bura yetherwe kia skuru cia thirikari tafadhali rira thirikari thiete kuthucia ana itwagiri ku consider ana ba academies watana bara bangi ba public nuntu kinya academies tha inu ijite ko wata into bila thirikari kunenkanira katukungangana kurutha bura bagirite kwithirwa bakiruthirwa kogu ana betu bapewe priority kinyabo na baewe skuru imbega we would want them to become kiraba kwenda batwikika nkiripotera Weru TV kumembe Betawa Marion Karugi wa Kenywa. Bunge wa Tharaka Gitonga Murugara ugite na witikio senete kaite gamba ngabana kawira na umana weru akiwa kwino batumero ichokanire na ngweri tekia kiere Murugara ugite nende nontuke gine kia CDF igira chokeru bakari tangwe urakubati Akiaria rentere chemata kirimo chini wake mujumba Tharaka Gitonga Murugara ikiri nyambura cha thigonkwira nkurukera ruthirite akaribantere ino kuma miomponi yeyere nkondi mwankethi junction mianke tano kithira twamwirie tikebie kari ugwe kari auga yi kogubona ndi na Nairobi nkuthingatia barabara enu ithungire mukothima yitirie gende ko waziri yumire gachiongo bukwegwa ino road number 1 Tonga kithiria ena mitaratara kathomba ya kuthiria thina ya gwagia bostima ntere che Tharaka nda kwera nkabona nkara stima believe you me view number 1 bukweta mantuma mutakiri primary ndiye boyega nkivambu agatigatia kwiguntu gutena stima ndiye boyega transformer equite maximized wire yakwa ni ku maximize transformer anto bakundu stima
ibuka atibu karwamba boni bagikira ninyo karwamba kirikora kurumitongi mugongo wa tabora berire kagita kararingaga kampeni kwendekana indi ugutire ara atwari twakinye kinya ringi twenda president na minister wake wa Ruyi Madam Wahome akundie Tharaka Ruyi na tafadhali kathiete witia mukaiga bona ndathi Nairobi ndakaranga ntakoya guku miamuga nkura ugagitonga kuthi wirani kana tibu Rampo michekegero ya KCP chombeta gutangashwa urugara kithira nontu kigena ya CDF kengeria kurekerwa agatigera ana bonde na barankoro kibakathi na mbere na wito cukuru cia national bakuthi cukuru gutena wagagu DF basari itweterete mbeca chiya babe na twana cukuru please go apply January twagirikwa tukirumia twana bursaries number 1 twana tu ndeto Tharaka twatugetwa national schools tukathi national school waga keiga getetwe ndeyo we kamwe kakaro primary school karo theta bwega muno kaukathiete national school ego muchiage tiene iya definitely gakathi national school kana tibu twana tu ndeto extra county schools ira dene ira chita wa Bachuka high school wa Tharaka na kukungi tukathi urumanira na ciaca ira ciendere kiri kaunti Mutori kaunti ya Meru iguru ria kurutaruta gavana wao gitini twe gavana Kaura Mwangaza gitongana tariritie tu na ruaja na naraja tubere bathi senate karuta wirera yageri withirwe kana wotani bukuonekana bakutwega mbabore kari kaingo gavana oyu athinambere na wira kana bauga tithinambere na wira mere gachuriro nontu nantu betu tukurene nabo twachiarue nabo ria twachiara watene na itukubendera bwega bandiriko kuga twetere senate ruto wa muzi wao bantu ma gavana wago Madam Kawira Mwangaza nkiripotera Oru TV kumantere cia Tharaka Peter Paul Gwakabethe gikundi kimwe na rieto mwembeni gichumirite na gukinya ntere cia Ruire na araba kinyetie irio byote thionterio na gukinanira digonkuna karibara batina byo ni kwethirite nende kuna ntumiria Meru bakora kwa kurekana barabange batina byo kaiteneka ni gikundi kimwe kiria gikumenyekana ja mwembeni kiria kiretete akuru hamwe na ataramu mwanya mwanya na aria batamburukitie njira ya utethio na gwikia thigongo kiria children's home ya Njoi wao tauni ya Ruire gicone kia bure na aria mukariite wao ja Blaise Munene augite bajukitie tagare riu ni kenda gutigira na bau bantigwa ni baukenera thigongo ja na bangi bawithire tukuyitwa bathionko nontu bane ana batina aciari twamenya tubonio wendo turi aciari batwe tubonio ura gukarawa tubarikane itari batu tugita kura Christmas kinyamo bethe bena gantu kakuruma na timu mwembeni yonde ni contributed into bibingi tubathithirie shopping tubagurerete mburi tubagurerete mutuopa mutuankima chumbe na shopping nyingi mwankeria na kinya twana tunini tubagurerete pampers na tupatinite na this children's home kenda kinyamo baigwa bagwiretwe kagitena kaga Christmas na holiday ithithia riu rikiao niriguhiritie mwerekere wa gikaro kiu kia Anantigua agitarire jamwe ja mathina jaria ana bau bagukurukira ngucokeria antu ba mwembeni nkatho sana nkubera ibwaga nontu baguturikana ndina ana ba ndininka na nkona team je mwembeni nkwigua ngwiritwe muno bagutu supplies tutarara tuonete mantu jaja tuona narua baguturetera irio bibingi na mburi na wije kinyanya mete ciagwa lakini bo batugurira mburi njere na a lot of food na ibari akairi. I want to thank all of them. Ritu angurukia batano kuma gikarone kiu barabara gitete kiro ya KCP na guguruka bwega ni bekirinya na kurwa bagitejera amone baba gatwika antu banene ntuko ciejete twatirima kinya this children's home ina na bathithitie bwega KCP a number of them been 300 marks and above to ba congratulate na ito kwera endi baba kendo patina batwe ku sponsor those children that tutete kuthoganiria na bau around 5 to 10 children na
kinya bokenda betha bena future kubwa. Nilipata 334. Veneza encourage wengine wasi give up in this life, no put hard work in everything you do and you put God first, no trust in God for everything. Gikundi giki nguruki ni kirombete antu bangi bawendi wega gutonyera na kureithire gikaro giki omwe na ikaro bingi mwanya mwanya birabire na ntigwa na kubategera na ritho rya mwanya. Karibisha bakendo partner batu ke okeria this children's home, they can reach to us through me kana ya Mheshimiwa Lewis. Nke reporter Weru TV kumaruire gicone bure mbeta mawira keri. Ikundi kimwentere cha mutuate ibe kite mambura ya mwanya kuinga mwaka na kwayana ye wankudho kire akari kana kiamane ndi barabedrite ba kinyanteriu bedrite ba kyuda kebo kendo kenanira na barabangi borite ngabano county ya Meru kera Mwangaza endera kyota na MCAs kendani ndi kwidira kwenda kinyawiti na mbere kuthurana manto ukorio iku kwega na ibu ya kuruba ikundi ke umoja clan kumantere cha mutuate baruthire antu ya muthi na barekanire bare ya mwana barjanira na mono kinya kunenkanira biegwa mwanya bia baguranirite enekenda akukungwira antu ya uchiaro kwa Jesu Kristo tariki 25 araba nenkanira kinya bia kuria birao kira mumemba muchi wake ukaithirwa gwena abia gukungwira nekenda mwekoro roroka rokire kundi kiatu kya thaijira na nusu atia mwekoro wege tandene ategeta muri atire mwekoro kwa inoroka weta o alamisi ni imbi wethacia ati mwekoro ibweka na kendrube mwana ibweke twe na mutuo chapati twe na maguta na twe na nyamusere thionkwa tariki 25 mwekoro abanga njewe barabange bakefurahia nyamukuro we na bawe bagwe na mami okothithio ntuba maana kenda ikundi gya tugikura endera muntu family mwekaro mayue murungu rokumwa ekuru babatethie nkitharimwa mwekoro nge nakotharimwa mukuru akotharimwa mwana akotharimwa family yonthe mutuate iweta na mbere na arua tuingite mwiri ayo wetu ute mwekoro ute ana kuwirwo kwawe Bwana Yesu asifiwe. Kuri ukana tuane na mirengeti, tuanite na maguta, misere, mitu na tuweretu sana. Na wadira no ngavana Kawira Mwangaza eterete ripoti ya kamiti baseneti 11 baba ataro kuamira mathitango ma MCAs bathitangite na mokagwira itokoromba tu arome ba Meru County tafadhali batu to support nyato mwekoro tuone maendeleo ya mwekoro ombo tokeria not of course Meru totongerwa ni antu arome governors bele na itokwenda kuona nwe the next move ya mwekoro uratwethia miato agendas na itobatio kwa considered kwa hivyo baraba kuora ngavana please nkoboromba netio kinene borombe bokire murungu bomwet ambo time ombo turitira ngwe seneta wetu bakwenda kugwatanira na ngavana wetu batu turuga batu kinya twenturene na no ntu andikira kinya form ira ciojora era gwa cia barabara ngete kura twojorida tugakawera toe mweka ku monka tutongerie na wendi bwawa na ome obo wa imurungu no ntu bishop kinya gutumira kyo murungu na ntuko miari ewa arekete gukara kwitwonete matunda jawe kwa ndiromba kinya senate na uno ntuba komba gwatanira nweba mumonge mbaru batu ombe kuthira ipindi kena gatwikia kuraja mumero wa mutiyo moto muitho kwa hivyo tungane ni twende as Meru community tutethia wa ngavana ombe ukiria wa mama na rira ekoroba ukira family cieto yukira na kila kitu kiweta na mbere kuri nogo ibauritie ekorono wa mwena antu bonde kwibungana ikundi no ntokinya thirikari yorotete gutethagia ikundi bagitaragiria kwina obatu bakwithira wege ikundini turoka wera kaga seneta wetu agakwithira gwaku mucia gutethia koka yunga gikundi no nto ayunga gikundi mbia ici cia thirikari na kwina mbesi wetu angafu kwina ingi kinya cia sorafad kwina uwezo cio thikejira thuru gikundi ndenda kwira mwekuru urotuo mwiria aurie gikundi kia mwiria kana gikundi o kionthe aromba tethukira na kuona weya bo mwiria miria ni thero ina matunda ya meya sana ya kinyangwa taniro sio support na kinya ki family batu twekoro te mwana wa mwekoro wa umoja kilani uteta skuru tukaranthe twacokaniria kanywa tukauria kaboto kuthithia tukambo baendia skuru kuma mutu ategembe North Mbetan class Chabare na nikumira kenda tuyo Nicholas Chabare tukudhani ndi tuikaira katanta kinda tuchetu nkadho na nchono tubakwithira uwatanirite na batu na kibara bonde bombo kombi nda tuchetu nkadho na nchono ndi nkarikana kukwekirite irando yakala no ndarikana kalawa
kwirethirite nindi akioya Wangui akiwitithia ngari cia hasira cia mathiko nduntu kwe mweko na tobia au marangwene una ura ngari kia taxi ndwende kamatara mbere ya mbere murume yo twitanie go kamate ngari nyembere yukuma ngwene no boto kumangari ne toringaringa matatu anini iyo kaita kamwende twanite twakiranira ma rito kamatete mto mwanyuma ende turi uguo mukulukia iri atonga kalawa ituro ndo atukwani nyuma akienda omwira amwika kalawa atemuka ara mo kontrongari na toguma mutaro enda mwira murume ko kwenda otura mbira ntikurika na ingo nende ndetwani no ngari acha mathiko mpitithetia ndachia kamuntu arioka kana ne atia atawithiri biachare urengi ocha mania nwe akwirere tire kubwithia katho na nchono ndo bakwithira watanirite na uni monkire utwethira nindi twikinya pua tukona na mbere mwaka yuthira kendura tuketha twiche manakia ngakwendera Dion Kwenja and a happy new year Peter Phineas imana Maureen Kome okare moneto mathithio.